haige kwa koba mokonyi b'umugambi we sublocation ya Mongolisi kutoka sense moye bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira niko bonekere mokonyi b'umu commissioner ase county ya Nyamira South usense ya Nyamira South Florence Obunga anyara kobaga kubwatoka egekurege tindi gochasa bagambi abo bakoenga amarwo naboigo abande abo bagwanjera amarwa yogotindia asense Bwenseme y'umushimo Steven Mugaka nigasabiro mu waziri w'uburundi bw'ime yense Kipchumba Murkomen wanjira okubagwa we chikosi bose chikosen location chinya kira chekwane kya kubwato kwa bakorera bwa serikali muri kito Steven Nyariki namange Nasomo yega bukobekirwe gutwa kwa mokonyi bw'umugambi we sublocation ya Mongolisi asamureta Stella Kirubo ase school ya secondary ya Bosiango imeye ward ya Bogichore bunge ya West Mugirango ya Nyamira asomo yego ikiranwa no mujumbo West Mugirango Moske Steven Mugaka na boigo mokonyi bw'umu county commissioner wa Nyamira South Florence Obunga aigo mokonyi bw'umu commissioner nigabekira tene ninga nerbiya bagambi hanene mono bali babekirwe gutwa utiga gotoka na wesora ni ase bikore byo kwenga maru naboigo wesora ni ase kisegi hande babwente ko bakorenda bamenyi. Tafadhali peana habari kwa ofisi ya assistant chief wako Madam Stella. Sahi leo ni assistant chief wa Mongolisi sublocation. Hatutaki kusikia ya kwamba watu wanapigana kwa kijiji, watu wanakunywa pombe kwa kijiji. Mzee wa kijiji ndio huyo anapika pombe, mzee wa kijiji ndio huyo anakunywa pombe, na wewe ndio serikali. Obunga kao kwa nekerekyo nigo boiga kwa neirenga nerebiya bagambi na boiga abatureti ababe kunse ya serikali asebako abagwakanwe ngeri betange kurwa wesona ni siasa bosi bobochori wa mwaka 2027. So mambo ya kuingia kwa sasa, wewe umevaa t-shirt of a political party, umevaa kofia of a political party, na wewe ni mzee wa kijiji, wewe ni assistant chief, wewe ni chief. Hapo hatutasikizana vizuri. Asense moyo mubungo West Mugirango Moske Steven Mugaka nigekerekyo hagendrere kwegera serikali yo Moske William Ruto asagendre gotebanga gwikomo gusia bera se serikali eri kwenyorera engeri temunyigiri lakini njo mwalimu one ulio kabeiro mu minister of interior na nsometia masomo ngakura igatebete nga koraje muntu takongaina ruase serikali muntu takongaina omugaka sinyoni nyachae nyasaye mugendera kumubeka asagiya igatangase tumugusi ngato baise goika kuruase serikali kuruase galie kogenda dera kwani wo bolimo igobaro che serikali galie nyogeta utirimukege tirimoko paka ka 2027 bona libaho totebinga abagosika gakimoika Mugaka kao kwa nekerekyo nigatebire ngahanire bya serikali ebwatoke chisublocation location eji abagete ase bunge ya West Mugirango anemono area Charachani. Tumepata ruhusa ya ku-operationalize moja na mimi niko at an advanced stage ya ku-operationalize Charachani, lakini mimi nakusii Madam DCC kwa sababu hizi locations zilipowekwa na sub-locations it is more than 10 years ago by next year. Sasa hizo zimepitwa na wakati, tumezaana, tumejazana. Mimi nakusii we review those administrative units. Asense moyo Moske Joshua bitange kurwa asense moya Bogichora igekerekyo boigo agendere kwegera serikali ya RBC na gotebanga bagusimbia bagendere gosira barayibari bari ase serikali. Pia na mheshimiwa namshukuru sana sababu alinisaidia ndio nikapata hii kibarua niko nayo. Bado mimi nataka tu nikae pale. Mwana zile mbele gari usinichenga na ndio mwanadamu. Mbele serikali ya William Ruto basi ndio wanatoa wote wocha no mheshimiwa wa serikali mali mwogoto wabisia Steven
Nyarikimunde Ensoko TV Bosiango West Mogrango e county ya Nyamira.